Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo rya karindwi Kigarama 2025 aho tugiye kurabiramo ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Congo. Ni infantry battalions zamaze kuzanwa mu gisagara cya Uvira ku bwinshi, ni reconnaissance unity ndetse na commando regiment ndetse na air defense teams, bakaba rero bari kugenda bongerwa mu rwego rwo kugira ngo babashe gukumira ifatwa y'igisagara cya Uvira. Turaza kureba bijyanye na military region ya Rumonge na special brigade mountain warfare zamaze kugera mu gisagara cya Uvira ndetse zerekeje mu misozi miremire nyuma y'uko izasarambwe zigeze Sange. Ibintu rero bikaba byahindutse, turebe impinduka zikomeye mu bijyanye na forward operating base FOB, turebe tactical expansion strategic zamaze kuvugururwa, turebe kandi logistic collapse ndetse turebe na moro y'abasirikare uburyo bihagaze. Biro ni biri kwa mugiye mu misozi itandukanye y'umurenge nayo ibintu bitoroshye. Ngo ikaze ku rupapuro rukomeye rwanditseho amakuru arebana n'umutekano, politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wo dukurikiye bwa mbere tusiyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza. Tudatinze rero reka tubabwire ko mu mpera z'iki cyumweru guhera mu gitondo igice kinini cya territoire ya Uvira cyongeye kwinjira mu bijyanye n'impungenge z'umutekano nyuma y'uko amakuru mu mirongo y'imbere y'urugamba agaragaza ko MV turishaka kwigarura igisagara cya Uvira. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'iz'u Burundi zikaba rero zongereye imbaraga mu bijyanye n'imirwano troops reinforcement muri ibi bice bya Uvira by'umwihariko mu burasirazuba. Biro bikaba bijyanye n'igikorwa babyutse bakora mu gitondo cya kare kuri iki cyumweru, bikaba rero bikozwe nyuma y'uko umujyi wa Ruvungi mu gitondo cy'ejo kuwa gatandatu kigaruriwe n'igisata cya Alliance Fleuve Congo. Kuri ubu rero urugamba rukomeye rurakomeje no mu kibaya cya Rusizi. Abasesenguzi baravuga ko Ruvungi ifite agaciro gakomeye mu buryo bwa gisirikare ku bw'ubucuruzi, ayihuza imihanda igani itandukanye yinjira mu bice bitandukanye ndetse kabana koridoro nyamukuru ishobora kugeza ndetse no kugera mu mujyi wa Uvira mu birometero birenga 30 uvuye aha. Kuko ro bigaragara hashingiwe kuri ibyo rero gisirikare cya leta ya Congo cyobowe na secteur operation commando Kivu cyatangaje ko kiri gukora mobilisation rapide kikohereza mu bice bica byinshi abasirikare bakuru basanzwe bafite imyitozo babarizwa muri infantry battalion ndetse na reconnaissance unity, bakaba bakomeje kugenda bazanwa. Ku rundi ruhande Burundi bwohereje ibijyanye n'abasirikare nabo bari bamaze iminsi muri Rumonge, bakaba rero aribo muri special brigade irwanira mu misozi, bakaba rero bamaze kugera nabo mu mashyamba yegereye Sange kugira ngo bakomeze bahangane n'umutwe mu 23. Umwe mu basirikare bakuru ba Fardc utifuje ko amazina ye atangazwa mu makuru yatanze yagize ati ubwo AFC yamaraga gufata Ruvungi ntabwo ari umujyi gusa wari usanzwe mu maso, ni getaway cyase ni koridoro tugomba kurinda ku kiguzi cyari cyo cyose. Uvira ishobora kuba imwe mu ntego zikurikiyeho, kandi rero kuri ubu natwe turagerageza gukora ibishoboka byose nubwo bikigoye. Abasesenguzi baravuga ko AFC irimo gukoresha tactical expansion strategic isanzwe ikoreshwa n'ingabo zishaka kongera strategic thief. Iyi ni strategy kubiyemo kwigarurira imijyi yegereye kugira ngo bibafashe gukora forward operating base, gutangira gufunga imihanda y'ingenzi main supply routes, gutuma izindi ngabo zisubira inyuma cyangwa se zitakaza morale, ari kandi guhutaza ndetse no kuba basubiza inyuma umwanzi kugira ngo atabasha gukomeza kugenda abona umusada uturuka mu bindi bice. Nyuma rero yo gufatwa kwa Ruvungi kuwa gatandatu, Fardc na Fdnb batangiye kohereza abasirikare bitewe n'uko reconnaissance team zatanze raporo y'uko AFC ikomeje gucukura defensive trenches, gushyiraho artillery position mu misozi yitwa Bukareba no kohereza tactical communication squads mu nkengero zitwa Kiryama. Zose rero biri mu birometero bigera kuri 30 uvuye gusa muri Uvira. Amaze kugaragara command and control unity ya Fardc hafi yitwa Kavimvira
Bujumbura bakaba rero bakomeje kugenda bakira abandi basirikare. Kuri ubu rero bamaze kuzana armored personal carriers izoherejwe n'u Burundi mu rwego rwo gutanga umusada wo kurinda uyu mujyi. Hari kandi mobile infantry platoons zoherejwe mu gusimbura izari zimaze amezi mu mirwano muri Kiziba no mu bice bya Rubarika. Hari kandi engineers corps batangiye gusana ndetse no gutunganya ibikoresho bya gisirikare bimaze iminsi byangirika. Abaturage bo muri Bijombo, Kalundu, Kavimvira, Sange bavuze ko babonye military convoy zirimo ndetse n'ibifaro bito, amakamyo atwaye intwaro, military logistics trucks ndetse n'imodoka za gisirikare zikomeje kugenda zerekeza muri ibi bice. Uruhande rw'u Burundi amakuru aravuga ko Fdnb yohereje bataye ebyiri z'ingabo zidasanzwe special force reconnaissance elements zifite ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru byifashishwa mu bucukumbuzi bw'ahari ibigo by'inyeshyamba, ndetse bohereje na air defense units zifite ubushobozi bwo gukora ibishoboka byose bakarinda n'ikirere. Nkuko rero bigaragara biravugwa ko Ventura nayo iri kohereza za drone zigomba gutata ndetse no kumenya aho uruhande rwa leta ruhagaze. Biravugwa kandi biremezwa ko ibi byose biri gukorwa kugira ngo babashe gukumira umuvuduko ibi bikorwa bigenderaho. Umwe mu basirikare b'umutwe w'u Burundi yagize ati icyo turimo gukora ni operation defensive renforcée, tugomba gutsura umutekano mu bice byegereye umupaka ndetse na Uvira tukayirinda mu buryo bwose bushoboka, kuko mu gihe yafatwa twaba natwe turi mu byago bikomeye. Mu gihugu cya Congo Fardc yashyize abasirikare mu bice bitandukanye. Hari Sange defensive ligne ya mbere, ni igice cy'ingenzi kiri gukoreshwa mu kwere ndetse no kuba barinda route nationale nimero 5. Ahashyizwe rero FAD Infantry Battalion, Anti-Aircraft Team, Mobile Communication Unity. Ni mu gihe mu bice bya Kiriba hashyizwe Forward Operating Base FBO. Aha rero niho hari ibikoresho byinshi byoherejwe birimo Armored Units, BDM2 Armored Cars, Artillery Station ifite motors za 7mm, Field Medical Teams niho ziri gukorera. Ni mu gihe rero ikindi gice kiri ahitwa Kavimvira Boda, aho bise ko ari tactical zone. Ni igice rero kiriho abasirikare benshi b'u Burundi barimo bo mu cyiciro cya Counter Insurgency Group, MP, Military Police, Intelligence Teams. Mu bikaba rero bivuga ko ibi byose biri gukorwa. Ni mu gihe rero mu Burundi naho mu bice bitandukanye naho umutekano uri gukazwa. Abandi rero kuri ubu ngubu bari Gatumba Central Coordination Camp. Aha rero niho hari Joint Operation Center Fdnb iherereye ku rwego rw'aka gace. Hari kandi Mabanda ahashyizwe Rapid Deployed Reserve Zone. Aha rero hakaba hashyizwe Standby Forces zishobora kwinjira mu bice bitandukanye mu gihe byaba bibaye ngombwa. Hari kandi Nyanza Lake Naval Observation Point. Aha rero hashyizwe ikipe icunga urujya n'uruza rw'ibintu mu kiyaga cya Tanganyika. AFC reka bimaze igihe kinini gukoresha strategic ya hit and run tactical retreat rapid occupation. Yatangiye gukoresha ibikoresho bya gisirikare byisumbuye, muri byo birimo drone zikoreshwa mu butasi, long range radios zo mu bwoko bwa Motorola DM 400 2600 na night vision goggles. Hari kandi PKM machine gun, rocket propelled grenade RPG set. Ibiro bikaba byaratumye mu minsi ine gusa babasha kwigarurira Rubariki, Kijyama, Kibembe n'igice kinini cya Ruvunge. Nkuko amakuru harabigaragaza, abaturage benshi bo mu nkengero za Uvira batangaje ko babona ingabo nyinshi zambaye uniform zitandukanye za Fardc Fdnb bakomeje ibijyanye n'ibikorwa byo kugera mu bice bitandukanye. Ibibereka ko urugamba rukomeje kandi ruri kujya mu bindi bice. Ibiro bikaba byazamuye ikibazo cy'uko Uvira ishobora kuba ikibuga cy'imirwano mu minsi mike. Benshi bakavuga ko ibyabaye Goma bishobora kongera kuba muri ibi bice. Abasasanguzi bya gisirikare baravuga ko ibi bikomeje kugenda biba. Umwe aravuga ko FDC ifite intego yo gufunga inzira zose zinjira Uvira. FRDC baravuga ko igamije guhagarika offensive ya M23 hakiri kare. Fdnb bigamije kureba uko umutekano w'u Burundi utava ku murongo. Umwe rero muri aba yagize ati Uvira si umujyi ushobora gufatwa mu masaha, bisaba iminsi myinshi, imirongo myinshi no gufata imisozi yose yikikije, ariko uko ibintu bimeze ubu byose birashoboka nta kabuza.
kugeza ubu imijyi ya Uvira, Bijombo, Kalundu, Sange, Kiriba iracyafite rero bijyanye n'ubwoba bukomeye kuko abasirikare benshi bakomeje kugenda bagaragaramo ku bwinshi kuruta abaturage. Kugeza ubu kandi biremezwa ko ibintu bitoroshye nyuma y'uko mu bice bitandukanye amakuru ari kugaragaza ibikorwa bitari byiza. Amakuru y'imbere yatanzwe n'abaturage bamaze iminsi mu bice bitandukanye bivuga ko abaturage 30 bashimuswe, kuko rero abashimuswe ngo biganjemo abagore bavuye mu isoko rya Ndondo muri groupement ya Bijombo. Umwe rero mu batanze ubuhamya yatubwiye ko abagore bafatiwe mu ruzi rwa Rwetwa rwerera muri Mikarati, hanyuma bakajyanwa mu gace kitwa Kamombo ahari ibirindiro by'ingabo za leta y'u Burundi ndetse n'iz'ingabo z'u Burundi ndetse na Wazalendo na Fardc. Mbere yo kubafata mu ingabo z'u Burundi zabanje kurasa kugira ngo babatere ubwoba, bituma abo bagore batatana bati ibikoresho bari baguze mu isoko rya Ndondo. Ivyo birimo amafu, amasabune, umunyu, amafaranga n'ibindi bicuruzwa ivy'agaciro nk'uko babigaragaza. Aba bagore bakaba bakomoka mu Minembwe bari bagiye gushaka ibicuruzwa. Ibi rero bikaba bihura n'imvururu zikomeye zikomeje kugenda zigaragara, ndetse bamwe bavuga ko bikomeje kugenda biba bibi cyane mu bice bitandukanye. Imvururu rero zikaba zikomeje kugenda ziba mu gihe abaturage bari gusaba igisirikare cy'u Burundi kureka ibikorwa barimo. Nk'uko rero bigaragara, amakuru dufite aravuga ko mu misozi miremire y'umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo ingabo z'u Burundi zifatanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bateze kandi basahura abagenzi bari bavuye mu isoko rya Ndondo. Bikaba rero byarabaye nyuma y'uko barasha amasasu menshi. Bizabaye mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 ubwo abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari bavuye guhaha mu isoko rya Ndondo baguye mu gice cy'abasirikare bari mu gace ka Mikarati. Nk'uko rero amakuru abigaragaza, umwe mu batanze amakuru utashatse ko amazina yatangazwa ku mpamvu z'umutekano yagize ati abagenzi bari bavuye mu isoko baranyazwe ibyo bari bafite batwarwa n'ingabo z'u Burundi zari hamwe na Fdnb. Undi mutangabuhamya yongeye ko basahuye ibyo bari bafite. Hari amakuru avuga ko kuri abaturage bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe kugira ngo abaturage barekurwe. Hari abaturage bavuga ko mbere yo kwamburwa kuri ubu ngubu bamaze igihe kinini batabaza, ariko ntacyo bigeze bakorerwa yaba ku ruhande rwa leta ndetse n'imiryango mpuzamahanga, bagasaba ko bahabwa ubutabera ubuzima bukongera bukagenda neza. Ni nuko dusoje rero banywanyi n'ibikomeje kubera mu bice bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi cyo ndasabune, turakomeza tubagezaho amakuru biri kubera mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Saravista.